ibihe byiza kuri mwese muherereye ku migabane itandukanye, abari mu gitondo tubahaye mwaramutse ndetse tubifuriza n'ibihe byiza, ndetse namwe abari nijoro tubifurije gukomeza kugubwa neza. Turi kuri wa gatanu tariki 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka ni 2025 muri studio za Kabara TV1. Je tugiye kubana rero kabanitwa Nkomezi James, tukaba tubagiza amakuru yibera mu gihugu cacu ca Kongo, cyane mu ntara ya Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Reka amakuru rero uyu munsi nyahere muri ubu buryo. Muri ku buryo intambara zo muri Eastern Congo zatangiye, hoherejwe ingabo za East African Community, ariko iz'u Rwanda ntizemererwa kujya muri Congo kuko leta ya Congo itabishakaga. U Rwanda rwo rwaravuze ruti niba mudushatsemo ikibazo ntacyo, ariko numenye ko izo ngabo mwohereje zigiye gukemura ikibazo gifitanye isano n'u Rwanda kiri mu burasirazuba bwa Congo. Hashize igihe gito rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yahise yirukana ingabo za East African Community zari ziri ku butaka bwayo, ariko hitamo gufata zimwe ikirukana izindi, maze isiga FEDNB arizo ngabo z'u Burundi. Ubwo rero nahise mpamagara perezida w'u Burundi mubaza nti se ko leta ya Congo yirukanye ingabo za East African Community, ingabo zanyu zikahaguma, ni gute mwasigaye? Ese mwaba mwasigaye kubera ko muri inshuti za leta ya Kinshasa mushaka kubafasha? Ntibwakeye kabiri u Burundi bukomeza kongera ingabo mu burasirazuba bwa Congo no ku mpaka w'u Rwanda, cyane mu bice bya Sake, Rucuru n'ahandi ho muri Nord Kivu. Ariko mbere ho gato mwibuke ko ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi CNDD-FDD rimaze igihe rinengwa gukorana bya hafi n'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Kandi ntihanatinze mu ruzinduko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe yagiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yavuze ko azafasha urubyiruko rw'u Rwanda gukuraho Paul Kagame ku butegetsi. Ibyo yabivugiye ku mugaragaro, amahanga yose abyumva. Ariko reka ngaruke ku cyo nshaka kuvuga. Kugeza ubu igihugu cy'u Burundi cyari gifite ingabo zisaga 20,000 ku butaka bwa Congo. None se izo ngabo zose ni ziki? Ese ko bavuga ko bagiye guhiga inyeshamba za Tabara, hari n'umwe bafashe? Perezida Felix Antoine Tshisekedi nawe mu myaka ishize ubwe yakunze kugaruka ku Rwanda aruvugaho amagambo akomeye, ndetse akavuga amagambo y'urwango no kubeshyira ku mugaragaro igihugu cy'u Rwanda. Yigize no kuvuga ko FDLR itabaho, hanyuma ejo bundi arongera yemera ko ibaho, ndetse ikaba bizwi ko ikorana na FARDC aricyo gisirikare cy'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndetse bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe wa FDLR bakaba bahura na perezida ubwe bagakorana ibiganiro. None ubu Uvira yafashwe. Ntabwo nzi niba amagambo bavugaga bazongera kuyavuga. Erega bavuze ko Uvira itafatwa, ifaranga riramenwa, abayobozi bamwe birira, nabo bagahita bongera undi mubare w'abana bato bataranarwanaho n'intambara. Niyo mpamvu bafatwa amatekwa buri munsi, namwe mukabyibonera mu mafoto ndetse n'amavideo. None se ko Uvira yafashwe murongera mu beshiki? Ese abo Burundi bwise abanzi b'igihugu cabo ndetse n'igihugu cya Congo bihagaze gute ko bari ku muryango wa Bujumbura? Erega intego ya M23 MRDP twirwaneho irasobanutse, nta kindi ni ukubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka twongere dushimire His Excellency Paul Kagame kubwo guhagararana natwe nk'abo mu bwoko bw'abanyamurenge, ndetse n'abandi banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bavuka ku butaka bwa Congo. Hashize imyaka myinshi ubwoko bwacu bwicwa ku manywa y'ihangu, bukaribwa, bugatotezwa, bukanyarwa ibyabwo, ntawe utwumva. Isi yo iranabizi, ariko yahisemo kwicecekera. Ariko ijambo Perezida Paul Kagame yavuze ejo ku itariki 11 y'ukwezi kwa 12 2025 byadusubijemo imbaraga, ritwongerera icyizere natwe ntituzaterana igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwigishije benshi muri twe, ruduha ubuhungiro, ruduha amahirwe nk'abandi bose mu mirimo, ruradufasha yewe. Erega tugize ngo turuvugeho ibyiza ntitwabirangiza. Genda Rwanda igihugu ciza, nk'uko umwe mu bahanzi b'indirimbo yabivuze ati genda Rwanda nziza. Soje mvuga nti abaperezida b'ibihugu byombi bahisemo kubiba urwango na ideology zisubiza inyuma abaturage babo, babashiramo ivangura rishingiye ku moko. Ariko reka tubabwire ko ibihe byabo birimo kubarirwa ku ntoki. Abaturage banyu muyoboye barabahazi. Reka mbendeke aho komeza andi makuru. Ejo kuwa kane rero tariki 11 z'ukwezi kwa 12 2025 hitwa Kalimabenge cyangwa Karyamabenge nk'uko bamwe bahita mu mujyi wa Uvira. AFC M23 MRDP twirwanaho bakoresheje abaturage meeting babahumuriza. Ni mu gihe rero gisa nk'iki cy'intambara usanga hari amakuru menshi y'ibihuha na propaganda ziharabika ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho, ku buryo usanga abaturage baba bafite amakuru avuga ko ari abicanyi
bakubita abantu ndetse n'ibindi. Iyo myumvire y'ibihuha y'aba bapropagandiste ba leta ya Kinshasa bashize mu baturage niyo rero AFC M23 MRDP twirwana ikomeje gukura mu baturage. Ijambo rero rya mbere bagejeje ku baturage bari aho ngaho bababwiye ko bo atari M23 ahubwo ari abacunguzi cyangwa se abatabazi. Ijambo rya kabiri barababwira ati abashaka kubana na AFC M23 MRDP twirwaneho bubahiriza amabwiriza bagenderaho. Ijambo rya gatatu babwira abaturage ko ibo badakunda umwanda cyangwa se kuba ahantu hari umwanda kuko bisanzwe mu mijyi myinshi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo usanga habara akajagari ndetse n'umwanda mwinshi. Cya kane amasaha yo kugera mu rugo bakaba barababwiye ko ari saa 12 z'umugoroba. Icya gatanu barababwira ati nta kugenda amasaha y'ijoro, yewe reka tunababwire ko nibwo umujyi ugifatwa uracafite amabandi menshi agikomeje kwihisha ndetse ari no mu baturage. Bityo rero kubaho ubwisanzure bwo gukomeza kugenda mu masaha akuze cyangwa se ijoro bishobora kuviramo akavuyo kenshi ndetse no gutakaza ubuzima bw'abaturage benshi baraswa, bigatuma na AFC M23 MRDP twirwandeho itabasha gukontorora umujyi cyangwa se ngo ikomeze gukora patrouille nziza bitewe nuko harimo akajagari k'abaturage bivanze n'imitwe itandukanye ya Wazalendo cyangwa se n'ingabo za FARDC zikicisha mu baturage. Ndetse andi makuru kandi aturuka mu mujyi wa Uvira avuga ko ejo kuwa kane imodoka 23 zuzuye abasirikare b'ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwanaho bakomeje berekeza mu bice bya Makobola ukomeje umuhanda wose werekeza muri territoire ya Fizi. Ibyo bikaba byumvikanisha ko gahunda y'urugamba igikomeje. Gusa indi nkuru nziza nuko ari amakuru ataremezwa 100% avuga ko René Itongwa ndetse na Makanaki Kasimbira John, bamwe mu bakuru bo hejuru bari bayoboye umutwe wa Wazalendo, ko biyunze muri AFC M23 MRDP twirwaneho. Ibyo bikaba byaba ari urugero rwiza ku bandi Wazalendo bakicishe ahantu hatandukanye, bityo ko nabo baza bakiyunga ku bandi bakava mu mashyamba. Tukaba tugikomeje gutohoza neza ngo tumenye niba iyo nkuru iza kuba impamo. Amakuru yizewe agira kuri Kabara TV hano kandi aratubwira ko ingabo nyinshi z'abarundi zari zahungiye muri Bijombo zivuye za Muramza ndetse na za Kumugeti mu bice byaberemo imirwano ku munsi w'ejo wo kuwa kane tariki 11 z'uku kwezi kwa 11 uyu mwaka 2025. Bamaze kuva muri ako gace berekeza mu bice bya Kamombo aho bateganya guhura n'abagenzi babo bari bafite ibirindiro mu Mikarati bibafasha gukomeza urugendo rugana mu bice bya Bubembe cyangwa se muri za Mutambara muri territoire ya Fizi. Uru rugendo ruraba ari rwo nzira isigaye ifunguye nyuma y'uko umujyi wa Uvira ifashwe n'ingabo za AFC M23 MRDP twirwane. Mu yandi makuru hamenyekanye ko ari major wa FARDC witwa Richard wari usanzwe ari S3 wa regime ya Bijombo wakoreraga misozi y'Umurenge umunsi w'ejo kuwa kane ko iripotinze mu ngabo za FRP twirwaneho. Major Richard rero ukomoka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yaramaze igihe mu ngabo za leta ya Kinshasa. Gusa nyuma yo kubona uko imirwano ikomeje gufata indi ntera hagati y'ingabo za leta ya Kinshasa n'ingabo za FRP twirwaneho, yahisemo guhungira ku ruhande rwa twirwaneho ndetse ahita yishyira mu maboko yabo ku mugoroba wo kuwa kane tariki 11 z'ukwezi kwa 12 2025. Abavuga mu izina rya FRP twirwaneho babwitangazamakuru ko iyi mirwano nyuma y'uko ibaye ku munsi w'ejo kuwa kane ibice byinshi kugeza ubu byabohowe na FRP twirwaneho, dore ko byari bimazemo imyaka myinshi bifitwe na FARDC Wazalendo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bakirwa bakubita abaturage babica ndetse bakanabambura ibyabo. Tukiri mu bice by'Umurenge, amakuru agera kuri Kabara TV 1 ari nayo dusorezaho none ahangaha ku makuru yacu y'uyu munsi avuga ko mu gitondo cy'uyu munsi drone ya leta ya Kinshasa ndetse nabo bafatikanyije ari bo gihugu cy'u Burundi yarashe Mikenke inshuro zibiri. Imana ikinga ukuboko kwayo gusa hangiritse byinshi. Amakuru yandi turakomeza kuyakurikiranira hafi. Rero mugira ibihe byiza. Iyi ni Kabara TV 1, njyewe bagejeje amakuru nitwa Nkomezi James. Turakagaruka.